Predrag Divljanović, Nebojša Radovanović, Sanja Jovanović, Radiša Filipović, Gordana i Gradimir Perišić, radnici su Elektroporcelana kojima je vlasnik i direktor ove firme, Marijan Vujović, pokušao da uruči upozorenje otkazima, uskraćujući im tako zakonom zagarantovano pravo na štrajk koji je proglašen pre 8 dana nakon višenedeljnih protesta upozorenja. Na poziv štrajkačkog odbora ekipa televizije GEM je otišla na lice mesta sa namerom da, uzimajući u obzir obe zainteresovane strane u ovom problemu, snimi emisiju Narode šta vas boli. Vlasnik Marijan Vujović odbio je najpre da izađe pred kamere naše televizije. Zatim joj zabranio pristup fabrici, a tokom snimanja na parkingu ispred fabričkog ulaza pojavila se čak i policijska marica. Kako ove metode pritiska nisu delovale na 180 štrajkača, nisu predstavljale prepreku ni za našu televizijsku ekipu, Vujović je pribegao drastičnim merama. U obaveštenju koje je istaknuto neposredno po našem odlasku, 6 radnika je po Vujoviću prekršilo ugovor o radu iz razloga što se baš u terminu snimanja i to tokom generalnog štrajka nije nalazilo na svojim radnim mestima. Znači, prvo smo kontaktirali naš centralu u Beogradu, znači dobili smo uputstva kako da radimo. Apsolutno radimo po tom zakonu i budite sigurni da ima i malo neke mogućnosti da je to nezakonito, on bi reagovao i razbio bi to, jer mu je to želja. Rešenja i po zakonu o štrajku i po našem kolektivnom ugovoru trebao je još 6. da otkuca ljudima koji treba da rade. Znači 6. su ljudi koji su trebali da rade 11. da dobiju to rešenja. Pazite, dokle smo mi stigli, ni dokle. Znači on je stvarno mislio da može sve, da kažem tako, na silu, da odradi i da radi kako hoće. Evo, radnici Elektroporcelana zahtevaju isplatu 11 zaostalih zarada, svih zakonom propisanih doprinosa i zdravstvenog osiguranja. Uprkos tome što je odbio da izađe pred kamere televizije GEM, napominjemo da smo spremni i dostupni za saradnju, ukoliko Marijan Vujović odluči da je vreme da iznese svoj stav i svoje rešenja za probleme fabrike, bez koje se Elektromreža Srbije ne može ni zamisliti, a koju je kupio tokom privatizacije za svega 350.000 evra uz 4-godišnju obavezu investiranja od 1.500.000 evra.